Hey, ya. Hayi basibambabulaka. Hayi basivuthulula. Hayi basivuthulula kusame. Kahle lo kahle. Akulu kahle lo masimbi. Hey. Utawuphamuka inyongo linye la kokwasimanga bona. Lokusela kancane. Hawu, nidlale njani tolo? Bedlala kweni. Bedlala kwintoni? Ngisho ibhola. Ibhola yakho. Wangibona ngidlala ibhola mina emsebenzini. NeStellenbosch. Ushiyele ibhola sabani? Buka na uthi lo ngakhuluma ka mfuthe la endlini. Hawu, nidliwe. Sidliwe yini? Ngiligame mina. Uyabona ke le invite asiqabana thana endlini uthini? Hawu, net ngekubhuta njengebhola. Futhi man. Banishaye ngaki? Buke asingibhamule wena ke ngidova ngawe ke ukuthi kushashwa ngaka. Angithakuva solo ngiyakhuda man. Ngiyaxolisa, ngingisabuthi. Hayi man. Wena futhi buya ukushela. Ngifuna i-DNA test futhi bebe. Akusibo bami nalabantwana abaleka. Akekho labantwana laba bafevi pirates lapha. Abantu bami mina ngilkhosi engadini. Abasubi bami labantwana. Hawu, konke lokho nje ngenxa yebhola. Ngifuna i-DNA test. Ya phela bafute mina labantwana. Wabafuthe wena lalela ke. Akekho kamfuseke ke. Nambe nohlala ka hoto noma nihlala kamfukeni. Angifunda, anohlala la fevi pirates la. Ngijwala ngaba ngilokuthi mina ngikhala mina sini niyahleka nini la endlini. Ya. Ukuthi ngihlele titha mina la endlini la. Ngingangifakela nepoison labo. Esicishe ngathuka. Hawu, akakakori kani lile poyitolo. Wo lilepo nguye baba labantwana. Nguye baba labantwana lilepo. Athi ngikushiye wedwa ngiyabona ukuthi ufuna kuba wedwa. Ngikhona solo ngishokola, angithi solo ngithi hamba. Ngicela ukuthi ungishiye nje ngesivana ngepeace man. Awuva nga. Viva para viva. Yebo. Bocheke lalela utawubuya la nto khomba manje. Plan mu. Shapa Stellenbosch shapa. Bocheke. Na futhi nalo Titus. Ngibane ngititosi ngibane lo korilo. Futhi ba wrong. Ngoba bayati ukuthi sine vele skora 1 angi. Sesifuna ka1. Bakhonela ntubo ngoba bayati ukuthi thina sidlula kwa. Ene futhi sikorile sine lo 1 wethu kuyi. Qede bona bakora 2. Aba investigate man. Ba wrong ngoba i-team vele kufuna kwathiwa ukuthi i-team nayo idlala nathi. Abakhona 2. Bayekela thina sikolo 1. Bamane mhlambe nawo mamane bakhona 1. Bangakona 2 kumbe 3 siya investigate. Ngeke phela. Amakhulu kodwa ngiyamzonda Titos. Nalo ngibani lokuphakamisa inyawo lentsha lapha e18 lapha enamaphenati labangathi. Yini sesidlala sikangaroo manje. Yini awukho njalo.